Oğul üylep kız algan okmuş kağda saltınay, uçuğun tolu uzargan ulu kırgız kalkımay, tolkup jürek kuvantkan toyum sonun kırgızay, solkup jürek kuvantkan saltın sonun kırgızay. Assalamu alaikum hurmatlı atalar, apalar, ağalar, eceler, iniler, karındaşlar. Canpızga malum bolgundoy. Bugün Urmatbek inimiz bilen Aycan gelinimizden ülpet toyuna, mahavat bayramına hoş geldinizler. Жақшы sözler, жақшылық қалпарат. Mına bugün bizden iyide saltanat. Gelin geldi, gelin alı azemi. Mına tuğanlarım, ak toyumuz baştalap. 2 yaşımız Bosogo'da turat. Adep saktap sizlerden uruk saat surap. Or gelmese yaşımız demey, karımız demey. Canpuz birgelikte orunduktan turalı. Jaş cuvaylar gele tat, şandu tosbalalı. Suyun çayıtıp jar salgan, urmatlı 2 yaş. Hoş yıldız bolup jandıla, siler üçün dayarılgan orunduktan orun algıla. Жүздөгөн, миңдеген конук чакырып, бирөөгө мактанайын, же болбосо бирөөгө көрүнөйүн деген максат менен той бербейт. Бир гана бата алабыз деген жакшы ниет менен той берет экен туугандар. Жалпыбыздын башыбызды бириктирип, ак дасторкон жайып, сиз менен бизди ырыскылашкылы отурган биздин бүгүнкү тоюбуздун кожоюндарын, кожоюнелерин салтанаттуу түрдө бул жака чакырып коелу. Кубанып, сүйүнүп турган кезиңиздер экен. Кубанып турганыңыздарды жүзүңүздөрдөн көрүп турабыз. Себеп дегенде жараткандан жалынып, жалбарып сурап алган күнүңүздөрдү Кудайым сиздерге насип этип, мына ушул күндө кубанып, сүйүнүп турган кезиңиздер. Кубанычыңыздарды тең бөлүшөбүз. Кубанычты тең бөлүшсөң көбөйөт, кайгыны тең бөлүшсөң азаят дейт. Кайгыңыздар жок болуп, кубанычыңыздар бүгүнкү күндөй көп болсун. Эми Кудай буйрса мына бири-бириңиздер менен кол алышып, тууган болдуңуздар, 1000 жылдык куда сөөк болдуңуздар, бир туугандай болуп чогуу жетелешип барып, 2 жашыбыздын бетинен өбүп, куттуктап, эстеликке сүрөткө түшүп коюңуздар. Келиңиздер, 2 жашты куттуктайбыз. Ар бир столдо отурган мырзалар, жаныңыздарда отурган айымдарды тейлеп отуруңуздар. Салаптардан салып берип, соктордон куюп берип, айымдар, кайсыл столдо кайсыл мырза жакшы тейлеп отурган болсо, ошол мырзанын атын кагазга жазып, бизге жөнөтүңүздөр, биз приз беребиз. Мырзалар келиңиздер. Жаныңызда турган айымдарга салаптардан салып берип, соктордон куюп берип, стакандар кагышсын, өзүңүз кагышпайлы деп, 2 жашыңызга жакшы каалоо тилектерди айтканчы отуруңуздар. Негізінен тойға аргем ағандай мақсат берген келеді. Тойға келген қонақтар 2 вариант болады екен. Біреулері шында біліп қуанып, сүйініп келгендер, біреулері сынағаны келгендер. Сынағаны келгендер көбінше жеңгелеріміз көзінің қиығыменен қарап алып, жанындағын чықанақменен қойғылап, байқадым бұл мынау Салия баяғында тойда киіп келген көйнегін бүгінде киіп келді. Анам бұл жақта ыршыларымыз ырдап атқан болса, жанындағыға шуырап, телевизордан жақшынақайы көрмеді. Жанынан бір хуник қап-қара екен. Деп бір-бірімізді сынабайлы туғандар. Тойға келдік, тойда бұдай маңайды отыралы. Маңайыңыздар бір текшеріп көрінші, қол шағып көріңіздерші. Қаракелді. Кім қол шағып атқан болса, Ылайым ошолордун үйлөрүндө тойлар көп болсун тугандар. Ким кол чаппай сынап отурган болсо, ылайым ошолор башка бирөөлөрдүн тойлоруна көп барып, расходтору көбөйсүн. Конверттерди көтөрүп барып. Же болбосо мындай кылалы тугандар. Бүгүнкү тоюбуз бүткөнгө чейин ким күлүп жайнап, убагында кол чабып, бийлеп, аябай сонун настроениеде отурган болсо, ылайым ошолордун балдары бетбор бийиктей красавчик болсун дейли. Кыздары Гүлнур Сатылгановадай красавица болсун.
Кем кабагын салып, настроениясы жок сынап отырган болса, ылайым ошолордун балдары жамбыл камчы копшуктасын деп. Тарс еткендин бара тамаша. Эми урматтуу коноктор, мен азыр бир приз берейин. Бул призди биз кандай коногубузга беребиз? Тугандар, бүгүнкү тойго чакыруу баракчасына saat kançada gelgile деп жазган экен. Алты тойыбыз saat 7:30 башталды. Асманда эмне бар? Жылдыз бар. Жерде эмне бар? Кыргыз бар. Тойго кечигип келгендер тап-таза кандуу кыргыздар. Бүгүнкү тойыбызга эң биринчи келген коногубуз. Kolunuzdu götürüp koysanız bu prezident cebir vereyim ben. En birinci siz geldiniz bece. Birinci kol götürün bece almak vereyim bece. Geldiniz bece. Bilek sizge adınız kim? Cumagül Ayşinesi olur. Cumagül Ayşinesi olursunuz. Saat kaçta geldiniz? 5'te. Evet, daha 5'te mi oldunuz mu? Altığa siz 5'te gelip buraya hazırlaksınız. Ece, Cumagül Ece. Bulutumuz kim? Kırgız. Kırgızsız mı? Allah'ım siz denizsiz de. Kırgızlara hiç kaçan bir yerde gelmeyin. Yine sizge erte gelgenizge rahmat, Cumagül Ece, ikinci bundan iyi toyda erte gelmeyeceğimiz uyat bulacak. Size uyatta görgünler, buna bir nerse görgün değil. Kırgızlarına hiç nerse yapmayın. Ben tamaşa edeceğim. Prosta uyatta gelin size ona, geçik gelgenler, yudoplu yıl otasına. Bu Cumagül Ece kelimesinin vakıfta tahtını aramızdan çok sırtılanlar. Hurmat, oradan turup koysun. Oradan turup koy. Cana ektaşımızın kolundan nike şaketçileri tağıldı tulanlar. Nike şaket tağılan kolunu götürüp koysun. Et vardır, gör gözüm buna. Bolçağınızlar tulanlar. Bu kolga nike şaket tağılanın sen emin çarşısını düşünmesen gerek. Niye tağıla tekerini düşünmeysin, öyle olsun. Sen emesin olacağında ulu ağalar, ecelerinde de düşünmeyin. Düşünmesen düşün al, bilmesen bilip al. Koluna nike şakek tağılganı, moynuna kişiye salınganı. Oğlum çığırı. Bugünden başlap canlı programınağı yaşam menen yaşam başlaysın emi. Dostlar menen saat 12-1'ge çeyin jürüp bilyard oynap jürmey toktayt emi. Saat 5 bolganda koluna produktanı karmap alıp üydü gözdey jöneysin. Sebebi üyümde senin kütkün jarın var. Hurmat, anan jana telefonumdagı kızların atları var mı? Aygül degen kızların atları bugünden başlap özünden özüne Aybek Süvarçık olup жазып болады. Mavluda degen kızların atları Mama Temin Porter деп жазып болады. Жаңы қадам таштап атқан жашыңар құт болсын. Ektaş бақытты болсын туғандар. Жөнүндө ырлар жазбай мемиме, катта жазбай кубаныч туку салуу, сымбатыңыз суктандырып турса да, жүрөгүңүз эркиңизде тушалуу, сымбатыңыз суктандырып турса да, жүрөгүңүз эркиңизде тушалуу. Jönümde ırlar жазбай meyimimi, geçiriniz tınçınızda aldım gör, seziniz senettiğin baykamay, tacatımın ayta verip süyümde, seziniz senettiğin baykamay, tacatımın ayta verip süyümde.
Anda bunday kılalar. Kudayım bularga birinci prezidentin erkek bala bersiz degenleri kol çalыңыздарчы. Жоқ, kızdı olsun degenleri kol çalыңыздарчы. Bunday kılmaylı var. Ekövle teң birdeyle çağıldaslarda Jentek toyga, beşik toyga çoğ geleli degen niyeti varlar bolsa, ordunuzlardan turup, akırın basıp gelip, erkek balalı olsun degenler, urmaktın arkasına tizilingizler, kızlı olsun degenler, aycardın arkasına tizilingizler. Kimdi niyeti kanday ekeni görelim. Ağalar, eceler, gelingizler. Toyga geldik, toyga gelgende iman ayda, cürüngizler. Gelingizler, bu vakıtı cönle ötkürürmeyin, toyga gelgende, toyga iman ayda olalım. Gelgiler. Buyursa bugün jalan niyeti jakşılar gelgen eken. Arkaga kançalagan niyeti jakşılar tizildi. Niyetlerdi Kudayım bersin. Eki jaş artты karasana. Burgu arka jakta karagılar. Kılayına şunça balalı oldular. Sizler için canlı saatlıgan trak ortada. Eki jaşımızды kurşa olup bileyimiz. Makavat bayramımızın ikinci bölümün başlayımız. Toyga gelgen 1000 kişi, tüyüşüp tartkan bir kişi. Toyga görgen adam, başından ötkörgen adam jakşı düşünet. Eç nerse görmegen adam, anday oldu, mınday oldu dep bir nerselerdi süylep sınap ketediken. Egerde kim oşondoy sına oturgan bolsa, anday oldu, mınday oldu dep süylenip atkan bolsa, ılayım oşol kişi bir aydan keyin toyulup kalsın tuğanlar. Tamadasın naçar eken, toydun naçar alıp vardı dep süylenip atkan bolsa, ılayım oşol kişi tamada tapmay, aylanıp kayra mağa işi düşüp kalsın. Amin!